Nyalande 13 jaafaɗo jeertinaɗo. On ko howo diine biyeteɗo Simon bismi Yeesu galle mum. Yeesu yehi galle makko woni e ñamde. Accu cukalon goɗɗe min goɗɗe mata on nanata est ce que kon cukalon mbawa yedde ko a waɗata ɗo? Mi andani. Ko yiɗi? sinno ko annabi tigi wandanno holyoɗo debbo gonɗo e memdamo wandanno ko oɗo debbo bonɗo gurdam. Simon, mboɗo andi o debbo e mboɗo haalanma ɗum ɗo. ñamlowo rewini yimɓe ɗiɗo kalis, omo rewa o ujunere o ye temedere. ɓe donki yebdemo ñamale ɗe o yaafiɓe kamɓe ɗiɗo fof. holi ɓurowo hen yiddemo? mboɗo sikki tan ko ɓurɗo yaafeɗo ko heewi o. a yiiti tigi. a yi o debbo? mi naati galle ma a rokkandimi ndiyam ko cembirmi koyɗam. kanko noon o wisiri koyɗam gonɗi makko, o momtiri sukundu makko. an a jaɓɓoraki mi urnade. kanko o serani e urnade koyɗam. a wujani nebbam e hooram, kanko o wuji orateeri e koyɗam. e gonga mboɗo wiya on, korsamo o feñini o holliri bakkatuji makko jaafama. kono noon jaafaɗo seeɗa horsinta ko seeɗa. bakkatuji ma jaafama, hoolare ma dandima, yahe dow jam. Holno golle debbo ɗe peñiniri yaware nde rewɓe jawande. Holko seeni jikkuji e golle farisa o e debbo o? Holko Yeesu yiɗi mi wayla?